Savera reka twerekeze hanze y'u Rwanda turahera kuri iyi ndwara y'ubushita bw'inkende cyangwa bw'inguge monkeypox yabaye akaga gakomeye ku buzima bw'abatuye isi nk'uko byatangajwe ku wa gatatu w'iki cyumweru n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Mu gutanga iyi mbuzi OMS yashingiraga ku muvuduko ukabije wa virusi itera iyi ndwara y'ubushita bw'inkende cyangwa bw'inguge imbere mu bihugu by'umugabane wa Afurika. Ni icyorezo cyadutse gihereye muri Kongo Kinshasa gisingira n'ibindi bihugu bya Afurika cyari kitararenga uwo mugabane, ariko ejo bundi kuwa kane umuntu umwe i Stockholm muri Swede yagaragaweho ubwandu bw'ubundi bwoko bwa mpox ufite umwihariko wo kwandura vuba n'uwo kuba injyana muntu. Uwo murwayi wo mu Burayi ngo yanduye ubwo bushita bw'inkende ubwo yari yatembereye akarere ko muri Afurika kibasiwe cyane n'icyo cyorezo. Higeze havugwa amazina yaho, ariko ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo France 24, RFI, Africa News, The Africa Report na UN News bivuga ko aho hantu hashobora kuba ari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho iki cyorezo kivuze ubuhuha kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Muri icyo gihugu mpox imaze guhitana abantu barenga 500 ku banduye ibihumbi birenga 15. Ni ubwandu bwagaragaye mu ntara 25 kuri 26 zigize icyo gihugu, cyane cyane mu ntara Kivu ya ruguru iherereye mu burasirazuba, aho abaturage bahora mu nzira bahunga intambara hagati y'ingabo za guverinoma y'icyo gihugu n'inyeshyamba za M23. Kongo Kinshasa igafatwa nk'igicumbi cy'ubushita bw'inkende kubera ko ariho bwadutse bwa mbere ku isi mu myaka y'1970 ubwo yari cyitwa Zaire. So bwa mbere OMS itanze imbuzi kuri ubushita bw'inkende ku rwego rw'isi, kuko no muri 2022 niko byagenze ubwo virusi itera iyo ndwara yari imaze kugera mu bihugu bibarizwa mu ijana ku isi. Icyo gihe hapfuye abantu 140 ku banduye bose hamwe 90. Kuri iyi nshuro rero OMS yaburiye abatuye isi nyuma gato yaho ikigo cya Afurika gikumira kikanarwanya indwara z'ibyorezo Africa CDC gitangarije ko iyi ndwara ihangayikishije umugabane wa Afurika. Iyi ndwara ya mpox ikimara kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanarenze imipaka igera mu mahanga, ihereye cyane cyane ku bihugu bituranyi nk'u Rwanda, Uganda na Central Africa, ku buryo ubu abantu bagera ku 40 mu bihugu 16 bya Afurika banduye guhera mu kwezi kwa mbere 2022. Hamaze gupfa barenga 400, ibyasobanuye ubwiyongere bwayo ku kigero cy'160% muri mwaka wa 2024 ugereranije n'umwaka wabanje wa 2023. Jean Daniel abuvuze banduye barimo na 4 bo mu Rwanda, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yabitangaje ejo kuwa gatanu, ivuga ko hari abantu 4 banduye iki cyorezo, ariko kandi ngo bagikuye mu gihugu cy'abaturanyi cyadutsemo mbere, ndetse kandi 2 baravuye barakira, abandi nibo bakirwaye ariko nabo wari ikizere ko bazakira kuko batarembye cyane. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko kugira ngo umuvuduko w'iki cyorezo ukomwe mu nkokora, igikoresho cyiza cyakwifashishwa ari urukingo. Ikibabaje ariko ngo nuko mu mwaka wa 2022 ibihugu byo mu Burayi na Amerika byabonye urwo rukingo, ariko Afurika yo ikaba itarigeze iruhabwa. Ubu rero uyu mugabane wa Afurika ukeneye miliyoni 10 za doze zarwo, mu gihe ngo izihari ubu ngubu zitarenze 200,000, naho gukingira abaturage bose ba Afurika ngo byatwara atari munsi ya miliyari 3 z'amadolari ya Amerika. Umuyobozi wa Africa CDC Dr. Jean Kaseya ati gutangira kwikorera inkingo zacu n'urugamba ruzatwara imyaka n'imyaniko kugira ngo iyi Afurika ibashe kugera ku bwigenge bwayo bwa kabiri nyuma y'ubwa mbere bw'abakoloni b'abanyaburayi. Nuko twanzuye, mwakoze cyane kubana natwe. Njyewe nitwa Nyirarukundo Savera, bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Nimugire weekend nziza.